No, let's finish. Gavana Ferdinand Waititu muthi athomire kanitha wa Victor's Assembly Kikuyu kaunti ya Kiambu kuria augire eguthiete gucokia ngatho thutha wa kunyitwo na kuhingirwo gikuruhanio na ungumania wa makiria ma ciringi milioni 500. Mungu Baba. Waititu augite ni worugamirire kaunti na mawira mothe mayo na kuga kiumia giki giukite ni gucamania na maminista ake niguo gubanga mitaratara ya kaunti na niguo kuonania ni worugamirire kaunti augite gukinyirio muthi ni arihite aruti a wira kurare thire wa aruti a wira wa milioni 547 icio riu ri turariha ciothe na ni irekerirwo account maruti a wira othe a Kiambu meterere mbeca marore mbeca ciao kuma rucio. Waititu uria wagiririo ni igoti guthi ofisi yake inya ciro ciothire undu uria watwarire munini wake James Nyoro kuoya utongoria wa kaunti augite watho ucio wari wa kwaga gukinya ofisi yake Kiambu tu na kugania kuhingura ofisi kaunti nini guothe Kiambu kuria ricamanagia na ikari a Kiambu kuria ndiragiririo guthie no ofisi ya Kiambu no wira uria muingi ndukire guku macinani ndiriukaga uko Gikuyu ngera andu tutukane handu hana. We are in office for as long as the governor is away. Kuringana na wakiri Bob Mkangi umwe wa aria mandikire gatiba ya bururi uyu augite kuringana na watho ritwa wa ofisi ti nyumba no ni nginya mawira maria marutagwo kuo na Waititu ndagirirwo kuingira kana kuruta mawira maria makonainie na ofisi ya governor. Ofisi pia inafahamika na hasa sasa kwa kina cha kisheria na kitaaluma ni yale majukumu ama ile haki ya mtu kuweza kutekeleza majukumu fulani, kushikilia mamlaka na madaraka fulani. Ndio kama executive powers bado ziko na mimi. Laziko kwa ofisi. Kuringana na gatiba, mawira maria gavana agirirwo kuruta ni kurugamirira na gutongoria county, kwamura na gutongoria ofitha nene a county, gubanga na gukinyaniria mibango ya county. Munini wake agirirwo kuruta macio mothe no ndangiamura ma ministers na ndangifuta ofitha ona umwe wa thirikari. Gavana kwa kiukamilifu ni Waititu, lakini kwa wakati huu kwa mjibu wa kauli ya mahakama hayo mamlaka yake yamesimamishwa kwa muda hadi wakati ile kesi yake itakamilika. Kwa hivyo kwa sasa kuna kaimu governor. Uwezi fanya kazi hiyo unajaribu kusema ifanywe na deputy kama hajakuwa gazetted. Lazima uwe gazetted ndio upewe nguvu ya kufanya hiyo mambo. Mkangi arauga ngucanio ya wathani uyu andu aria mekuhinyiririo ni aruti a wira a kaunti iyo. Watu wanataka kuoneshana kama Kiambu kuna confusion. Mimi juzi nimeongea na deputy governor na yeye pia hana confusion. Anajua mimi ndio mdosi. Ngucanio cio tongoria gatagati ka gavana na munini wake ciahota riu gutwarwo kuri aruti a wira aria matekumenya mekuoya mwerekera kuma kuri gavana kana munini wake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo mwitiriri wa Wangari.